Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Iqembu lezepolitiki laphana wengane zakwethu i-EFF khiphe istatement ehloniphekile laphana wengane zakwethu mayelana nokudlula kukaMandla amaphumulo okumampintsha laphana wengane zakwethu emculweni weqhomu odlulile emhlabeni laphana wengane zakwethu. Okuqukethwe le statement besichaza kabanzi ngamagalelo kaMampintsha nezinto ezinhle ayi-achivile ngomculo wakhe laphana wengane zakwethu ngaphansi izinto ezifana nama-record label ney'ndondo ayi-achivile ngokomculo wakhe laphana wengane zakwethu. Ngezansi base bebhala-ke laphana wengane zakwethu ukuthi badlulisa amazwi enduduzo njengeqembu le-EFF. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela ukwenza okulungile ucinezele subscribe, ucinezele nebell ukuze uzothola notification njalo masiphosta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga.